tu ni mi kha som ni le ni kum tu ni le som le go ZBC News thu thang tom tang ko tu ke pau thon kap zomi broadcasting news tang ko tu ZBC thu tha Imphal le India gam sung thu thang tom te Imphal mi kha som ni le ni nin cha de gam sunga Assam Rifaga kap mi som ni le kwa in sina to khi commission officer te in sina to mi te thu kan te lu hi to pen heng si militan ga kap te kyang panin ummo thu ki za hi to kilem lo na tung to in Manipur kumpin Myanmar gam sunga lutte to bol thak ning in thu bol lu hi me kha som ni le ni in lamka Churachandpur district gam sunga gwa tamlo ai manin lamka ko sunga boy na te congress ponin tawan la ding in vai hom khai hi gwa tamlon na hangin in somin phuna to sian na to kin annek tuidon ki sam le in le lo nei lo te hu na tampi ta piak ding in gam sunga Manipur gam sunga te in vai hom khiau hi Myanmar gam sung thu thang tom te me kha som ni le ni NLD in gam sung biang na sa khwa kilim lo na bol gan ding vai hom mu hi kol gam sung biang na tom te swak ta takin biang na kumpi vai hom te in ani abo thek na ding un hi thu NLD in biang na kim sunga kilem na swak ta na thek na ding in NLD in bor so mi me kha som ni le ni in USA kumpin kol gam sunga summet bol thek na ding in tawan lak thek na ding in han cham hi tua tung ton in new investment saving pen USA dollar teng nga panin teng som nga million bang to hi ding in thokimi tua sum te pen kol gam sunga sa thau le gas tom te a ki jang ding in ki komu hi me kha som ni ni ina Aung San Suu Kyi in USA kumpi kyanga Rohingya Muslim te mi teng khal le tur som ni le tur nga pol te a ding in mun piak le kilem the na ding in thu tang ko khia hi to tung ton in US Secretary of State John Kerry in meeting kai kho min kol gam sunga thuma pi le et jui ding in kikum na ne hi le tung thu thang tom thulam dang te me kha som ni in Afghanistan kumpi in heu tulian pamula akhal men so pen sina thu tang ko khia hi to asina thu pen USA gal kap Pentagon panin again khiat danina dran kichi to van tung lam pana enna thau tang to dran wa leng neu te in kap lu mi chin thu tang ko khia hi mi kha som ni le ni in Austria gam sunga Kansas poi pi omin to poi pi sunga thau toy mi khatin mi ni kap lu min to akikap lu mini te khit chen ama jong ki kap lu mi hi thảo tôi pa le mi asini te ki kap lu na hang nenjing khosung palit te in thu kan bol lai ta ku hi me kha som ni nin Japan gam sunga lasya maju tumita kum som ni in fan te tung panin to sian na lian pi to khi to sian na lian pi apum tunga tem ta to ki don na mun som ni le mun sagi bang tua ka to mun som ni le mun sagi adot ama adei te ahi mi Tomohiro kum som Tomohiro Ezawaki kum som ni le kum sagi pen palik ten thudon na ne wi adon na ama pen pa toy na akipyak lu manin ahe na apuala nain hi mayu tomi tu tunga tem ta to dot na he na pula ki mi kha som ni le ni in USA President Barack Obama Vietnam gam wa ho USA kumpi Vietnam ga khit zo thum vei awa ho na ahi Vietnam kumpi in USA te kyam panina galvan gam dang te to suak ta takin kile theina ki khek theina phalna anga na din USA kumpi kyanga phalna lai pha in nge ni me kha som ni le ni ina online tom panin thuki jang na IS te in USA gam sung do ding in na se takin tang ko khiawi hi IS atang ko khia Abu Mohammed al Anani in USA gam sung do ding
กิปัดดิ้งเป็นจูนสอมจูนข้ากิปัดบุลลำฮิดีงาตัวเป็นมุสลิมเตอีเสียงโทรมันดาหุนกิปัดหุนฮิดีงีจีอินตังโกเคียฮีทุกทางตัวเตกิเทนดีงินอีเมล info@zomibroadcasting.com องปอคุณลุงดำ Zomi Broadcasting ถ้าองเปียแฟมเปิดตัวนักเว็บปิวลุงดำ